kalahnya nih. Kalau saumpama itu orang hendak mengganggu-ganggu lawan angkau jaya, amun sabuting haja bisa umur berikan ha. Anak merasai jurus iblis percaya ha. Iblis langsung. Nalagaring, ya nalagaring, berarti sanggup nalagaring. Enggak, sanggup ulun. Ya nalagaring, anak oh nalagaring jaga nalagaring. Enggak. Ya uma-uma. Jadi nalagaring lah yang membawa pun. Kakang Semar liatakannya nalagaring kakang. Enggak ya nalagaring. Hati-hati yang membawa anak kurang lah nalagaring. Aku tuh bapak lah nang jadi heboh aja jadi helang kak. Siap bapak. Ayo tuh anak kaya. Aling garing kakak umpat lah. Nah, ada perintah. Umay, aku lawas kada madam. Nah, anak madam ya. Aku lawas kada madam barang aku umpat. Malah aku di mana-mana kak. Ada perintah. Sampai biar nih keagung lah tuh kawannya bapak tuh aja. Kalau bapak garing, uyuh mati maka ada maharago. Oh my, aku kulir bakawan bapak nih. Bapak nih tadi tapi mau mandi. Seminggu 2 kali mandi. Nah, baru orang tua tuh kada kawan nang kaya nang anum mandi gawe nang tuh ini kada kau mandi anaknya. Ya bapak nih termasuk memakai ilmu kambing.